I pozdrav ljudi, evo nas ponovno na našem kanalu. Kao što vidite, danas sam spremio top 3 programa za početnici snimanja na YouTube. Prvi program i glavni program za sve jeste Fraps. Znači, ako želite snimati gameplay, Fraps je zakon za slabe računare i tako. Ali Fraps samo može da snima gameplay, znači neke igrice, ali desktop kao trenutno ja ne može, jer za to vam potreban Bandicam program, a on može da snima i gameplay i sve živo, ali ne preporučujem zato što skida opasne FPS, znači ima da vam laga puno, a Fraps snima dobar, odličan kvalitet, odličan FPS, ostaje, ne skida po mnogo, znači ako skida 5-6 FPS-a, a Bandicam skida preko 30 pa na dole. Meni je u jednom trenutku bio skinuo 42 FPS-a i nije se mrnuo, a ja sam imao 60 FPS-a, tako da mi je Minecraft lagao kao ludo i tako da ga više nisam koristio, nego sam našao bolje rješenje. Jeste bio Fraps. A kada snimite klipovi, normalno da ne možete samo da ih izbacite na YouTube, nego morate ih i već editovati. A za editovanje program koristim Filmora Full Crackovana verzija. Ja sam već snimao kako skinuti Filmoru full verziju, tako da pogledajte taj klip koji se nalazi u deskripciji. I tako. Čak mislim da sam snimao i za Bandicam program, znači da pogledate malo tamo, ali ako ima ja ću ostaviti u deskripciji link, pa vi pogledajte, pa ako vam se svidi i ako vam ne laguje posle snimanja gameplaya, onda koristite Bandicam. Bandicam je veoma dobar program, znači može da bude dobra rezolucija, dobra performansa i tako dalje. Eto, to bi bilo sve za danas. Sada sam da se video klip, ako sam vam pomogao ostavite like, share, komentar, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!